هي هاتنا بايدن وكي تشلو ششمين سروكي أمريكا أدمنستراسيون أنويا أمريكا وسياسة غريدايم روجلاتا نافين تايبجي سوريا وروجاواي كردستان ام درباسي قامشلو بن فريد سعدون شروع بكاري سياسي قامشلو ميواني منه دمباش كي فريد بشتي بروسيسكي جلكي آلوز ياكو بروسي أهل بجارتين سروكاتي أمريكا دهات جياندن إيرو كونغرس أمريكا جو بايدن وكي تشلو ششمين سروكي أمريكا دست نيشان كر بجراند گلوش بوی روجلاتا نابین تایبت بو سوریه گرت روجاوایی کردستانیشی بگری دست گوهرین ده سیاستا امریکا گری دای سوریه و روجاوایی کردستانی ده دی ببه وار باش اشخوا هر دم یعنی استراتژی امریکی دمین دو آستانه ده جبر نگره دای یکسر به سروک کمار امریکا و لیوای بهتر گره دای سیاست امریکی وقتی خواستن لگور برجواندیان امریکا جبر امریکی بخواه یعنی اوانا دولتک دزگهی یعنی اواکری لسر دموکراتیتک لیبراری وقودید یعنی افکشه هلبجارتن نگیچه بون به چوا دانستاندن لسر چه بون او یاجی هیچ او دموکراتیا هانه به هجاندن لی تشتکی نورمال بو وقوا اف دموکراتیا هانه تی اواکرن به صد سالا وقت گد رفشک آورته ده هجا کلید که اوا تو گرتنی مازن دیو سیاست هانه چنا که دوان نرین نوانا دو برجواندیان نوانا ده حتى ده يعني الدرامان وانا دي امريكا السراتيه اوا كرنج غورتن مزن تشي بن تشينا بن الغور برجوان دي خو اوانا بديسا دروج اوای کردستان ده بخبتن و ده قیران سوری بگشتی دی جانی لگور گتی خواستن لگور مبسین امریکی اوانا و دانستندن پیرا ببلیم یعنی ما بهتر نمازه ام بتایبت لروج اوای کردستان نرن به چاوا باندورا گوهرتنا ریوریا امریکی لسر روج اوای کردستان به لسر کشه کردی به پرزگریکا کردی سوریه ده و دونا بگشتی لسر قیران سوریه و گوهرتن گودندر سوریه ده تین خواستن جبو لگور نرین امریکی و او دوز کن یعنی ديمقراطية كذا كف جهان يعني بالكيشيا ما فين مروفا د سوريا دو دي جهان بتوايد انا حتى روجا ايرو يعني تشتيق ترامب كردار كر بهتر يعني درباسبونا بيش 2015 بيش غرياوينا جي كردار جهزن قصدي ويا فكر در روجاوي كردستان ده هيش دغه بويرا كردي كشيا كردي برزغريكا كردي به كشيا كناف دولتي وبهتر يعني جهدانك لسروينا شي بود يعني كردن در سوريا دي جيبون رقم كمزن ما كارن يعني وانا درباس كن وانا بيش گه بكن جبرولوجي يعني هات اواكرن لسروي سياست هانه گوي كرد روجن بيد يعني و پیش روزا کردا و بهتر یعنی گشبین به و شتر به لأنا که اخت افری و بریان نو تی گوهرتن نرینه که نو ام عملیات نرین جبر بایدن بخوا یعنی بهتر نزیکی پرزگریکا کردی و بهتر دوستایا کرداد کر بهتر چونواتنا وینا باشوری کردستانی بو هفدیتنینا سرک مسعود برزانی را هبون هفدیتنی وینا بگلک یعنی برپسیارین کردا را هبون گهدان کل پرزگریکا کرداد کر لمافین کرداد کر دخواست یعنی چاره سر کرن که هر دوی چرچوی از دخوازم اشته بپرسم که فرید دوی چرچوی ده دخوازم اشته بپرسم نها دما سروکاتیا ترامپ ده پرتوکا بولتون یا گودرکتی هی دوی پرتوکا ده بولتون دست نشاند کم هر چند واشی رد جی کرنه لسروک ترامپ بشتی پیوندیا تلفنی لگل رجب طیب اردوغان سکن آخوا گریدایی روجاوایی کردستانی گوهران خواست کو ارتش امریکا جور درکوه هیزین امریکی جور درکوین و گلوبا کهز که جبو داگیر کرنا چندین دورین روجاوایی کردستانی حتی بی خستن الگورا بحوریات رودانه کی اوسا دما سروکاتیا بایدن دکو وکی دست نشانه که زانیار گریدایی پرسا کرده ممکنه رو بده؟ يعني ترامب خو بريار نيشكيفا بو نارينا كوينا استراتيجي برفره تنا بو بهتر او يعني وقت نارينا کا بازرگاني لید نارينا کا ابوري لید ناري يعني برزگري کی وینا ترکیه ر وقت قابت کتن آستانگی که مقارن بیجن يعني خارج ترکار داتانی و بهتر يعني بازار لسر
پرزگریکا کردی سر قصدید بوی جبر او قاطع حری خورد بود دست ترامپ در رجاوای کردستان دیگه بازار لسر به ترکاره لهن بهن يعني برزگریکن ناورا ترکا و امریکا ده برفرهتر دبون جبر ترکا بهتر خود سپارت روسا و برجواندی خود روسا دیدن يعني حتى نيجي ولو يعني ترك وروسي يعني او تكليين استراتيجي نابرا ماناي ديروكي تنابون لي بهتر يعني تركا جد خاص فيناجي كاربين جبوك دجي امريكا يعني جبوك كاربن او جي فشارك الامريكا بك امريكي بچاوكي اريني ل برجواندي تركا بنانا دندر سوريا ده انا كان اما عملت نرن ريفابريا نوغوي بي اوا كرين يعني حتى انا كسن هاتين دس نشان كرين جي ريفابريا بايدن و بهتر اوانا نزيكي برجواندين كردان يعني حتى انا كاجي يعني تين خوياني كرين او كسانا دجي بريارا وكشاندنان هزين امريكي جي سوريا بون دجي تيكلين خرط وبالسر بن جهل يعني بهل ريفابريا خسر بهرف وهلوش دجي وينابون يعني بهتر دخوازن يعني الي كاريك بريفابريا كردير بدويدا كده امشي بوي چاوين گشبيني ليد نرن عند بيجين افري فبريا هانه بي ويفان يعني برجواندين هانه بشو بينه و اوجته كه چارچوبا از تخوازم دوي درباره ده كيك فريد جبرگو بابتكي گلكي گرنگه بابتكي گلكي گرنگه كيك فريد گو از نها ام بگرنه دستا نها امريكا ياگو ديالوگا كردي ده وكي گارانتور ده جه دیگره جبوی نزیکرنا آلیان لیل گور آگاه دارین کو امور دیگرن تی دیار کرن کو امریکا نخودی پروژه که زلاله جبو دیالوگا کردی حتی جبوی روشا ستویا روجاوایی کردستان جین او یک بیگومان حتی نهاوسا درباز بویم گلو دما سلوکاتیا بایدن ده ممکنه امریکا گریدای روجاوایی کردستانی خودی پروژه کی زلال به خشته کی زلال به برنامه که زلال تر به إجباق بهتر يعني برسفة هنيجي مرة ديار به إما أدنارم يعني سياسات أمريكي سياسات ترامب وريفابريا ترامب ده أمريكا ده زلال بو يعني ديار بو جمارة تجاري أوينا نقوتي زهات ما كيانا كيش كردار آفا بكن يا دولتك كيش كردار آفا بكن حتى بيناسينه كي بريفابريا خسر بكن تند سر راقي عندني أواد داخو يعني كرن أو نهاتن بيناسينه كي بريفابريا خسر بكن شخنا بسولوجي يعني دقون دنجي أم ريفابريا خسر ناس ناكن أم قصدين نازكن أم هيزن يبكي نازكن برجواندين امريكا وبرجواندين يبكي كتن جوكا كده يعني امكارن بيجين او لهفهاتنا برجواندين وانا دفيدا كده هجي بيشغريك امريكيش وانا عربي بيجي بر امريكا يعني بيوستيه كوينا هبو بهذا كخرط السر عرضي الفيديو كاره بالسياسات خبيه بشوبينه او انا جي يبكي بند دفرا هاني دجبر ولو يعني بيشغريا وانا بو اودان بيش تم يعني جيمس جيفريش دغو وبري حتاني ترامب خوجي غوتي ام الفيديو هاتن شر ترور دكن ام هاتن الفيديو بروجيا ايران دخوازن بيك بينن دفرا هاني د امبرو خينن بهتر ابانا زلال دكرن ودان خواني كرن استراتيجيا وانا افاكري جبور ريب جرين لبيشا بروجيا كايراني دورد يا ريب جرين لبيشا فرهبونا تروران د روجلاتا نافيند وباندورا وانا لسر برجوند امريكي د روجلاتا نافيند نغوتن وانا ام بين علي كاريبن ب افاكنا دولتك كردي واللي اما وقع از بيجي يعني ام دلجيشن وقت غابا ام دبيزن جوي ريفابريا بايدن بهتر يعني نزيكبونا كوينا جبرزغريكا كردي راي بهتر حتاني انا حتى لسر راغاندن جي يعني بايدن دبيجي از فاغرم بيزغريا ديمقراطيات ابكن فاغرم بيزغريا مافين مروفا بكن از فاغرم بيزغريا نتوين كيم جمار بكم دفرا هانه جهن بهن يعني امريكا فاغر خو بين وكا دولتك جافدير جمافين بروفان جمافين خلقان يعني بهتر يعني او كسن دكتاتور بين روخاندن وبندورا وانا نمين في دفرا هانه جبر واسنجي كي دجينن رسمي امريكي دجينن نرين الامريكي دجينن او يعني سياسات امريكا بصالان اوا كربو هاتبو خياني كرن قالي كارن بخلكي جهاني و هات
vexandin de qonağa getran tê de bişxwe mane Trump biryarê standin vekşandina wîna ji Kongera Parîsê a Saqa vekşandina wîna ji rêkeftina wana atomî bi Îranê re vekşandina wîna ji gelek hetanî dezgeha tunduristî navdewletî yanî dixwaz xwe jê vekşîn ana banî dibêje vekişana vegermiyan dixwaze rûkînû bide Amerîka vegerîne ewro wê hanê rûwekî geş bî yanî li cem xelkê devê devera hanê de pirsgireka Kurdî dikeve çarçova hanê de yanî Kurd hatine naskirin dve devara hanê de kesik gelek zulm û zoldarî wana bûyî dve devara hanê de bi dehên salan bi sedên salan Biden dixwaze wek piştgirîkê ji wana bike bidu xuyanîkirin û ew jî alîkar e bi vegerandina mafên ban xelkê hanê dve devara hanê de ev zulm û zordarî ser wana rabî ji ber wilo jî wextê gaveke veger vê demokratiya hanê bide pêş ev demokratiya liberalî dixwaze alîkar be bi xelkên gê yani Trump em karin bêjin mafê wana da qurtand yani û bêhtir berê xwedan bercewendeyên xwe yê aborî û bercewendeyên xwe yê leşkerî û bazirganî bi Tirkiye re be bi xêrî wana re be ana Biden dixwaze Amerîka vegerîne li ser wê xeta berê li ser bû yanî alîkar bên bên netewên kêmjimar vê devera hanê de ême ji ber wilo em dibêjin em geşbînin yanî Biden hat wê guhartineke li ser hûrguliyan çê bibe de stratîjiya Amerîkî yani hûrguliyên vê devera hanê wek girêkin pirsgirêka Kurdî be ya terorê bi awana be yani hûrguliyek divê de Sûriyê de Iraqê de Yemenê çê dibin wê çareserkirineka yani aştiyane ji warbîtinê ji ber demokratî yani vêne hatine naskirin bêhtir siyaset wana siyaseteka aştiyaneyê û bêhtir karekî siyasî radibin gitêkeve xidmeta bercewendiyên Amerîkî de bêge şer bikin. Belê spas bo te Ferîd Saîd û îşrovakarê siyasî şiqamişlo tilgelme.